Striptizeta na čelu Rimske republike. Dobro, u Rimu ništa nije bilo jednostavno. Godina 60. pre Hristu u rimskom kalendaru zapamćena je kao godina u kojoj su konzuli bili Lucij Afranije i Metelceler. Lucij Afranije bio je iz takozvanog Picenumskog klana, nazvanog po zavičaju Pompeja Velikog, čiji je klijent Afranije bio. Pod Pompejevim vodstvom Afranije je ratovao u Španiji protiv Mitridata i kao njegov čovek je napredovao i napravio veliki uspeh u politici. Domogao se i konzulske pozicije. Međutim, kako kaže istoričar Kasije, Dion Afranije je znao da pleša, ali nijedan posao nije mogao da obavi. Ciceron Afranija naziva flekom na togi Pompeja Velikog. Naime, Afranije, prosta vojnička duša, bio je savršen na bojnom polju, ali sofisticiranu politiku rimskog foruma nije razumeo. Zato se izgleda odao raspusnom životu i plesu, živeći život punim plućima, prepuštajući upravljanje državom svom kolegi Metelceleru. Avaj, pošto su u Rimu ples i gluma bili ravni prostituciji, Afranije je u istoriji ostao poznat kao plesačica, a ne kao sjajni ratnik kakav je bio. Također je postao svedočanstvo Pompejeve užasne kadrovske politike.